Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. Muhtaram aziz qardaşlarım, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mübarek kılsın, cümgalarımızı kabul kılsın, izgiliklerimizni. İki cümga arasında vafat bulgan kardeşlerimizin ruhlarını şad kılıp, bendeşilik bilen kılgan günah hatalarını yarlıkasaydı. İki cümga arasında nikahlaşkan yaşlarımızga Allah Teala ilfet, muhabbet birsin idi. Allah subhanahu wa ta'ala şu yaşlarımızdan tuğan balalarını, dinimizni, ilimizni, milletimizni kuvvetlevşi balalardan bolsalarıydı. Muhtaram aziz kardeşlerim, yakınlaşıp kile hac menasikleri, hac rükünleri, Allah Teala hazır mene nişe Türküm gitti, Mekke şaharına hacga gittiler. Allah Teala isen sağına barıp hacların kılıp qaytarga nasip eleseydi. Allah için dua kılıyık. Allah Teala özü yardımcı bolsaydı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Bunyal İslamu ala khamsin: şehadatu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve iqamis salat ve itaiz zekat ve savmi Ramazan ve haccul beyti men istata'a ileyhi sebila" dedi. İslam 5 nersege negizlengen dedi. 5 nerseden tura dedi. Birincisi şehadet getiru, yani Allah subhanahu wa ta'ala'dan başka gıybet kılırga layıklı bir nindi zat yok deyip şehadet getiru, kuvaklık biru. Hem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anın hak ilşisi hem Resulü deyip iman getiru. 5 vakit namaz oku, zekat tulev, Ramazan ayında uraza tutu, hemen 5. rükün olda bolsa hac kılu dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İndi aytip kitasim kile Rabbimiz subhanahu ve ta'ala Al-İmran suresinde ayta: Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسُ حِجُّ الْبَيْتِ men istata'a ileyhi sebila dedi. Yani Allah Teala yazgan, farız kılgan, hac kılırga, anın yurtuna, Ka'batullah'a bararga, kimde kimnin kışı jitse, kimde kimnin malı bulsa, selametligi bulsa, mümkünçiligi bulsa, hac kılsın dedi. Lakin hac kılmagan kişiler mümkünçiligi bula turib da men mata ve lem yahuc, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta felyamut inşa'a yahudiyen ve inşa'a nasraniyen dedi. Yani kimde hac kılmasa mümkünçiligi bula turib ol dey tilese Yahudi bulup ölsün, tilese Nasrani bulup ölsün dedi. Elbette muhterem cemaat bu nerseni anlata, Nasrani hem Yahudilik derecesine düşü tügül, adaşu meselesinde söz bara. Adaşu mümkün. Günahın derecesini kürsete. Hem de şulay yok. Hac amelleri muhterem aziz kardeşlerim, ol bilgilengen bir aylarda başkarılar. El-haccu eşhurun ma'lumat. Hac ol
bilgilengen bir aylarda başkarıla dedi Resulübüz Allah subhanahu ve teala özünün kitabında. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Kim haç kılırga çıktı iken anda naşar sözler silemesin, hacda günah kılmasın, bahasleşmesin. Mana bular tıyılgan cemaat. Eğer de kişi ihram kiygen iken ana yaramı bahasleşirge, yaramı sugunirge, naşar sözler aytırge, bigrek de hatta vak bulsa da günahlarını kılırga. فَتَزَوَّدُوا yani فَتَزَوَّدُوا diyen söz kubeytigiz, jiyılığız. Nasa jiyılırga, nasa biz kubrek özümüzge jiyırga tiyişbiz. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Takvalıklı kubrek jiyığız dedi. Takvalıkka ımtılığız dedi. وَاتَّقُونِ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ Allah'tan korkuguz, ey akıl iyeleri dedi Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Nersesin ol hac? El-hac huwa kast. Ol maksat. Ol büyük maksatlarga erişүүnü anlata. Ve huwa fardu ayn. Ol her bir Müslümanga farız. Mümkinçiligi bolgan kişige Müslümanga farız. Şoňa göre Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem aytdy: "Ta'ajjalul hacca." Haç kılırga aşıgıgız. Fa inna ahadukum la tadri ma yu'ridu leh. Çünkü birgiz de bilmey nerse bula kilesi yılga. Elle yaşayalabız, elle ulabız, elle ol hacını kılalabız, elle kılalmaybız. Yani muhterem aziz kardeşlerim, hac mümkinçiligi kılırga mümkinçilik bulganda kılmasak, ölüp gitsek, Allah saklasın, zor günah ehli bulup gitübüz bar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala tağın bir ayetinde bulay deydi. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Şakır sin kişilerini hacga. İbrahim aleyhisselam bilen İsmail aleyhisselam Ka'batullah'ını tüzüp bitirgeç sıradılar Rabbimiz biz mene Ka'batullah'ını tüzüdik. Hazır nese işlerge deyip. Şunda Allah Teala aytdı وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Hazır indi sin kişilerini hacga şakır dedi. يَأْتُوكَ رِجَالَوْ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ Alar kilirler senin yanına jayav kiliş. Hatta hayvanlarına atlanıp kilirler min kulli feccin amik türlü jirlerden, türlü yırak jirlerden ulap qarağız cemaat. Jirnin bütünlüğü ikinci yağından Avustraliyalarını qarağız, başka illerini qarağız, yırak jirlerden bütün Müslümanlar bir noktaga jıyıla. Bütünüsü ak kiyimde, bütünüsü bir türlü. Anla bulmi elle bay, elle fakir, elle dereceli, elle yok. Bütünüsü de, gadi bir işlevşi de, prezident de, başkası da, bütünüsü bir tisli cemaat. Allah karşında kilip baskanlar, küz yaşların tügeler, istiğfarın kılalar. Muhterem aziz kardeşlerim, bu büyük derece. Biligiz muhterem cemaat Allah subhanahu ve teala sizge hat yazgan. Пригласительный. Min seni benden bugün şakıram. Yurtıma konak bulurga. Allah Teala bizge ayta konak bulasın mı? Biz aytamiz lebbeyke. Ey Rabbimiz işittik. Senin şakırığını lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip gelemiz. Mene biz senin karşında sen şakırdın biz kildik. Rabbimiz aytır lebbeyke ve sa'adeyk. Yani sana şuluk şuşu sözün bilen Allah Teala tağında maturrak söz bilen cevap verir. Bakıt bul, saadetin kur.
Кім сені қонақ ете ала Аллахтан башқа? Ең яқшы қонақшыл етіп, кім қонақ ете ала? Әгер де бірер патша бізді шақырса, нешек киініп барабыз? Нешек әзірленәбіз? Әбу патшаларының патшасы болған Аллах өз йұртына шақыра жәмәғат қонақ болырға. Хам аның китабында yazılған список пригласительных шақырушыларының қағазы бар. Кімнер келерге тиіш, кімнер жоқ. Хам har yerni Alloh Taala шақыра бәндәләрен үз йортына таваф кылырга җәмәгать. Хам әлбәттә мөхтәрәм җәмәгать, хаш алдыннан ниндер бер дулкынлану булачак. Хаш алдыннан ниндер курку хисләре булачак. Үтә алырмын микән мин ул хаҗны тиеш дәрәҗәдә. Хам тиеш дәрәҗәдә сабыр була алырмын микән мин дип. Хам иң тагын куркынышы, исән сау гына кайта алырмын микән, үлермен микән бәлки анда дип, шайтан шундый куркулар сала. Әлбәттә шайтан теләми синең Аллаһның кунагы булуын. Мөхтәрәм җәмәгать, өйіннән чыгып киткәннән, беренче адым атлаганнан син Аллаһның кунагы булып саналасың. Әгәр дә мәчеткә чыгып киткән булсаң, өеңә кайтып җиткәнче Аллаһның кунагы син. Вафат булсаң, шахид хөкемендә булырсың. Әгәр дә син чыгып киттең икән, йортыңнан кардәшеңнең хәлен белергә, өеңә кайтканчы син Аллаһның кунагы буласың. Хам иң зур кунакчыл Аллаһ Тәгалә. Хам иң зур кунак ул хаҗга барган кеше. Хам хаҗдан кайтканча кадәр син Аллаһның кунагы буласың. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аль-худжаҗ вал-уммар вафдуллаһи Тәгалә." Хаҗлар һәм гымра кылучылар Аллаһның кунагы диделе. Хамда мөхтәрәм җәмәгать, bir ayette Allah Teala ayta: "La aqudanna lahum siratakal mustaqim." Yani min alarның yollarına basıp karşı bulaşakmın hak yolga barullarına di. Şeytanның sözün kitir Allah Teala. İmam El-Ghazali ham bir küpküne tafsirçiler ayteler: "Ay tariqu Mekke yaq'udu şeytanu aleyha liyemna'an nas minha." Şeytan oturur Mekke'de bulgan yollarda ham kişilerini Mekke'de barudan tıyıp durur iken, korkutur iken, niyet kıldın iken, haş kılırga korkutur iken, hem her vakitte de kişinin küngülüne jafa salıp, korku salıp, dulkınlandırıp, ahırına kadar kişi haşga barmasın için bütün nerseni işley. Rabbimiz Allah Teala bizni şakıra özüne. Ana tevekkel kılabız. Biz ana şammayız mı? O özüne konağa şakıra bit. Tulusunca tevekkellerge tiyiş muhterem gaziz kardeşlerim. Ağır, haş ol ağır gamel, ecri de zor cemaat. Nindi ecir deyip sırasağız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "Men haccel beyte." Kim hacga çıkıp gitse, haş kılırga deyip çıkıp gitse, "Felem yerfus ve lem yefsuk." Naşar sözler etmese, fahiş gameller kılmasa, fahiş sözler silemese, günah kılmasa, "Kharaca min zunubihi keyevmi veledethu ummuh." Ol günahtan arınır. Enisi nişe gitip, enisi anı tapkan gününe kibik dedi. Sabı bala kibik günahsız kaytırsız dedi. Elbette sizin sırav bulurga mümkün şunday. Ol kişkine günahlarga kerektir, tövbe kerektir anda. Elbette tövbe kerek. Lakin cemaat ikinci bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin As diyen kişiye ayta. Ol kildi de aytti: "Ya Resulullah, Allah beni gafu itirme. Men Müslümanlarga şol kadar ağırlık getirdim." Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "El-İslamu yehdimu ma kana qablah." İslam özüne kadar bulganlarını bütünüsün kişire sürte dedi. "Ve ennel hicrata yehdimu ma kana qablah." Hicrat ana kılgan nerselerini bütünüsün sürte dedi.
Yani günahlar tulusunca kişiler, zurları da kişileri de. Ve ennel hacca yehdimu ma kana qabla. Hacda ana kadar bulgan her nerseni sürte dedi. Hac ol Allah'ın yoluna baru. Allah'ın yoluna baru nerse degen söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bir neçe adım yasav Allah yolunda, bir neçe adım. Bu dünyada bulgan, hem dünyaya karaganda, hem dünyada bulgan her nerseden hayırlırak degen. Bir neçe adım. Biz anda inşallah küp adımlar yasarız muhterem aziz kardeşlerim. Hem 700 her bir adımga 700 savap yazılır. Hem günahlar kişirilir dedi. Ve yenfiyani fakr ve zunub. Fakirlikni Allah Teala alayken hem günahlarını kişireyken. Hacı kişi haccun mabrur la ceza illa'l cennet diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etilgen hacının orunu fakat cennette dedi. Onun cezası fakat cennette dedi. Bütün cezayı onun için. Hem indi eğer de onun hacı kabul kılıngan bolsa, cemaat 400 kişiye şefaat kılala diye beyteler. Muhterem aziz kardeşlerim, bu hadiste getirilir. 400 kişiye az tugul bit. Hem Allah subhanahu ve teala gün sayın diyerlik. Her tünni diyerlik. Jirge karaganda en birinci qarı Mekke şehrine. Mekke şehrine karagandan soň Al-Haram meşdine qarı. Şundan soň qarı kim anda namaz okuy, kim anda tavaf kıla. Kim anda hatta Ka'batullah'a qarab otura, bitinisinde kişirdim diye Allah Teala. Şuna göre muhterem cemaat, فَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ diye Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Anın yurtun Ka'batullah'ını tiyiş derecede tevaf kılığız dedi. Şeytanın en aşığı kelgen vakıtı. Keyfi düşken vakıtı. Nasra'inisi yok. Hem de tübensitilgen vakıtı. Ol kişilerinin Rabbisi Subhanahu ve Teala karşısında Arafat tağında basıp durgandadır. Hem de muhterem cemaat şunday bir kissa kile. İnne mine zunubi zunuban la yukaffiruha illa'l vukufu bi Arafa. Bar şunday günahlar dey. Ol günahlar kişirile fakat Arafat tağındadır. Bu elbette büyük derece bizim için muhterem aziz kardeşlerim. Bir rivayette kile İblis la'netullahi aleyh bir kişi kıyafetinde kilir iken Arafat tağında bulganda. Hem onun cisimi tege nişki betelerle bizde aytelerden Tatar tilinde jibegen dip. Şunday halda bulayın bu. Teni onu jibegen kibik bula. Күзі sargaygan, yılagan halde arkası bükreygen. Şundan soň sırıylar bir kişi sırıyken bu hal bulgan bir evliyat söyleyiminin turunda "Mellezî ebkî aynek" nersesini yılattı. Kişilerin hurucul hac ileyh bila ticara. Kişiler hacga çıktılar, sevda siz dedi. Yani ko'ngillarında sevda niyeti yok idi, hacgına dedi. Alarning niyeti şulgına buldu, şuna göre men qaygıram dedi. Jisimingni narsa jibitdi, narsa buldu, şunday halga nishab zag'iflikka tushding degach, kişiler hazırgi o vaqtda otlar indi, hazır samolyotlar, avtobuslarga o'tirib
автобусларга утырып, самолетларга утырып, Аллах юлына кузгалдылар ди. Шуңа күрә шундый хәлдә. Шуңа күрә мин җибегән ди. Әгәр дә алар минем юлымда булсалар, бик яратыр идем мин аларны ди. Күчтәнәчләр бирердем мин аларга ди. Нәрсә синең төсеңне үзгәртте дигәч, таавунул җамаа ала таатиллах. Алар ди нәрсә үзгәртте дигәч, синең төсеңне, ничәп син шундый сапсары, кешеләр җәмәгать белән бер-берсенә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылуда ярдәм итештеләр ди. Бер-берсенә ярдәм иттеләр. Ва таавана алал бирри ват тaqwa. Тaqвалыкта һәм игелектә бер-берегезгә ярдәм итегез. Ва ла таавана алал исми вал удван. Гынах кылуда һәм дошманлыкта бер-берегезгә ярдәм итмәгез ди Раббыбыз Субханаһу ва Тааля. Шуннан соң әнчәп син бөкрәйгән хәлдә дип сорагач, шунда ул әйтә, кешенең дагасын ишеттем. Я Раббым, минем ахыргы сулышым хәерле булсын иде, яхшы булсын иде, мөселман булып үлсәм иде дип дога кылганын ишеттем, шуңа бөкрәйдем ди. Мөхтәрәм җәмәгать, хаҗның әҗерләре бик күп. Һәм дә Раббыбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, хаҗга барган кешеләр Аллаһның кунаклары дип башлаган идек. Ин саалу, бер нәрсә сорасалар, аътахум, Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Ва ин истагфару, гафара лахум. Әгәр дә гафу сорасалар, һичшиксез Аллаһ Тәгалә гафу итәчәк. Ва ин дa'у стуҗиба лахум. Дуга кылсалар, бөтенесенә дә җавап бирер Аллаһ Тәгалә. Ва ин шафa'у шуфи'у. Әгәр шафагат сорасалар, аларга шафагат булыр диде. Менә җамаратлар бар, мина таулары бар, тавафлар бар. Менә җамаратка гына бер ташны аткач, бер зур гынах кичерелә. Бер ташны аткач шайтанга аталар бит. Бер зур гынах кичерелә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу бик зур әҗр бит. Һәм иң зур әҗр, уйлап карагыз. Ул Ғарафа. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аль-хаҗ Арафа диде. Хаҗ ул Ғарафат диде. Ғарафат булмаса, хаҗ кабул кылынмый. Инна Аллаһ азза ва джал иза гафара ли абдин замбан фил мауқиф. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә, менә дөрестлектә Аллаһ Тәгалә кичерер үзенең кулына бөтен гынахларын Ғарафат тауында. Һәм шушы Ғарафат тирәсендә утырган кешеләрне бөтенесендә кичерә, әгәр дә берәрсен кичерсә. Әгәр дә Ғарафат тауы җомгага туры килсә, һәм иң хәерле вакыт булачак ул. Аллаһ Тәгалә шунда утырган һәр бер кешене кичерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хөрмәтенә, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ғарафатта, басыңгы Ғарафатта басканда, сыңгы хаҗын кылганда, Ғарафат тауында басканда, ул була җомга көнне. Саубулашу хаҗында. Һәм шушы аят иңә, Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакумул ислам дина. Бүген без сезнең динегезне тәмам кылдык, камил кылдык. Һәм бөтен ниъмәтләрне тулысынча бирдек ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм ислам дине дин буларак разый булдык ди Аллаһ Тааля. Шунда китап ахилләре әйттеләр, әгәр дә безгә шушы аят иңгән булса, biz ул көнне бәйрәм итер идек ди. Шунда Умар ибн Хаттаб белә без ашуланып куйган. Бу бәйрәмгә без күбрәк хаклы, чөнки ул бәйрәмдә ике бәйрәм диде. Берсе Ғарафат, берсе җомга диде. Һәм ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгазь сөйләгән көн иде диде. Һәм дуга кыладыр иде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям шунда: Аллаһумма гфир лил хаҗ ва лима истагфара лахул хаҗ. Һәр бер хаҗи өчен гынахларын кичерсәң иде дип
сұраған Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Әлбәттә, шундай бір ғалим болған Али ибн Муаффақ. Ол Арафат тауында басып тұрғанда шунда жықыға кете. Тышында сөйлеші Аллах Тағала білән. Хам сұрый аннан: «Я Раббым, бұл ел хажда неше кіші?» 600 мың кіші дейді. Неше кішінің хажын қабыл қылдың дегеш, 6 кішін екен дейді. Шунда ол қайғырып жүргенде, шунда менің шушы 6 кіші де мен кірем мекен, жоқ мекен деп. Тағын жықыға кете хам 2 фәрештені көре. Алар бір-бірісі білән сөйлешелер. Хам бірісі бірісіне айтты: «Білесің, Аллах Тағала нендей хукім қылды» дейді. Har bir 6 kişiге 100 мыңны берді дейді. Хам бүтін үстінде ғафу етті дейді. Бүтін үстінде хажын қабыл етті дейді. Шаңа көре мұхтарам жамағат, әгер де біз хаж қылған вақытта бір-бірімізге дұға қылсақ, бір-бірімізге ярдәм етсек, итағат қылырға, сабыр болырға, хаж ғамәлләрін үтерге, Аллах Тағала әлбәттә рахмәтләреннән ташламас. Хасан Аль-Басри әйтәдер иде: «Анна саума яума фиха би-100 алф». Шушы күндә ураза тұту, ғумумән Мәккә шәһәрендә ураза тұту хаж вакытында ол 100 мың уразаға тең диде. Садақа берсәң 1 тиын, 1 сум бирәсеңме, 1 доллар бирәсеңме белмим инде. Ол 100 мыңга тапкырлана. Һәр бер намазың 100 мыңга тапкырлана диде. Шуңа күрә тавафны күбрәк кылырга тырышыгыз диде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Кәгъбатулла күтәрелгән ише диде. Килер вакыт Кәгъбатулла күтәрелер күкләргә, кире каян төште, кара таш. Һәм шуннан соң Коръәндә югалыр диде. Кешеләр иртә белән торырлар, Коръән юк. Коръәнне актарылар, анда хәрефләр юк. Һәм шуннан соң кешеләрдә 3 көн шушы Коръән сакланыр икән. 3 көннән соң, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, әлхәмдүлиллаһ дигән сүзендә искә төшерә алмыйбыз. Шуннан соң кешеләр тагын кыссалар, хикәятләр, урысча әйтмәшле сказкалар укырга, шигырьләр укырга кайтырлар. Һәм шулай җахилият яңадан башлана ди. Шуңа күрә хаж кылырга ашыгыгыз. Аллаһ Тәгалә генә белә кашан кыямәт җитәсен, һәм безнең әҗәлебез кашан җитәсен. Иншаллаһ туфлиху, уңышка ирешерсез.